Hello and namaste. This is me Suraj aka Dhaka Topi Barista. Today I'm going to discuss about the very emerging topic right now in social media. Is latte art important to get jobs in coffee shops, or having coffee knowledge is enough to get a job? I'll break down this into 3 points why latte art is important. Yes, latte art is important to get a job. Kinaki, this is the visual experience that you will showcase when you have interviews and trial. अरु चीज भनेर व्यक्त गरिन्छ भने यो चाहिँ सर्वस्व आँखा अगाडि देखाउन सकिने एउटा कला भइहाल्यो. You must know 2 to 3 different basic latte art. Basic latte art भन्नाले चाहिँ कस्तो latte art लाई चाहिँ basic latte art भनिन्छ त? So there are 4 different basic latte art: Heart, Tulip, Rosetta अनि Swan. किन 2 देखि 3 टा चाहिन्छ? एउटाले इनफ हुँदैन त? एउटाले इनफ हुँदैन किनभने he might ask so many different patterns, and if you don't have different patterns, definitely it will be like not and very impressive for your interviews and trial. Third, once you know about how to pour the basic latte art, so this gives a hint to an interviewer that you have a good knowledge of espresso texture and milk steaming, so this is a plus plus. अब कुरा गरौँ किन आउनै पर्छ त? आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा सबै मान्छे भित्रिएको छ. So they wanted to showcase what they are eating, drinking, अनि क्याफेलाई पनि त्यो एउटा हाइप पाउनको लागि चाहिँ they started hiring baristas with very good latte art so that they can showcase. हैन, अब स्टोरी रिपोस्टिङहरु यिनीहरु चीजहरुलाई पनि यसले मद्दत गर्छ. अब कुरा गरौँ के लाटे आर्ट जान्नु पर्छ भन्दैमा एडभान्स प्याटर्न नि आउनु पर्छ त? यो चाहिँ कदापि पनि हैन. तपाईलाई एडभान्स प्याटर्न भनेको इट्स यो प्यासन फलो ड्रिभन भएर चाहिँ यो एडभान्स प्याटर्नहरुतिर आउन पाउनुहुन्छ. नभए चाहिँ तपाईलाई बेसिक लाटे आर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज दिस आर भेरी इजी टु प्रिपेयर. इट लुक्स भेरी गुड इन्टु अ कप. अब यत्रो कुरा त भइसक्यो. जानुभन्दा अगाडि लाटे आर्टको कुरा जोड्दा जोड्दै चाहिँ सबैभन्दा मुख्य चीज चाहिँ कफीको एक्सपिरियन्स र नलेज एकदम चाहिने हुन्छ. तर तपाईसँग यति लाटे आर्ट स्किल छ भने चाहिँ definitely it's a plus and it will boost you for getting jobs. Thank you for watching this all video. Please comment down and see you in the next video. Thank you.